Hakasgi baar ka dorbar telang jong gaying dorbar tauan ka Khasi Hills Autonomous District Council haka arpulai tere urisau arja arpusan uba Ricky Shulai MDC na laban mauprem ula wanra daka motion halor ka rukam pentre kam ka sarkar jalaya ki scheme lingba ka 15th Finance Commission haki 6 schedule area daka Shillong Municipal Board kata daka biyat lat ya ka board ka KHADC bat ki dekat. Nakajing batay benya ya karukom tulun ki kam ulaong baha kapor bau ba syambor lang renja udang bat ya kam Chief Executive Member kata ha kasitari unailur araja arpusan ka Executive Committee kala pha jing tho sya ka Shillong Municipal Board halor ka jing khot tendar na kabanta ki kamshna surok dobilan ki nala bat ki weipat ha ki Southly ki MDC constituency ki badan hanong ba Shillong bat ban pen sange shwa. Hendrai haka light regunai lur araja arpusan ka board kala pha jing tho sya ka council bakam la ban pen sange bat kan yat bet chakman bat kan ni ka pen i ba ka sarkar kam shamla shimkhya ya ki jing kran gi bala pen ngau do ba preston tensong usumbut menteri rang ba upri pej ka tana district council affairs bat kumju ya konrad ki sangma menteri rang ba ka jella ulaong ba ka executive committee ka don kam ban let yeng kasari halor ka ni Uba Tita Sarwal Khan MDC na sora bat unoy alam kalyang persya ula kentu ya ka executive committee bandan ka jinga tray lang bat shimkhya lang halor kani ka benta. Na kalyang uba Powell Soklat u executive member ubri pej ka tanat development haba jubab ule thu bakla dan ka jinga kran bat ka sarkar jilla hakabala persya ban pentelun ya ki kam da ka board bat day ban khot tendar. Ulaong bakumba ka board ka kentat kumta da ka jinga tray lang kum ka council borok away kinya kran biang bat ka sarkar jala bat kum ka executive committee kan bishar lakan yad ne em sya yeng kasari akan ni kapor ngakwa ban sedang da ka bangan pen kemau yangi ki member bat kumju hiru ban pha kubor lang sya ka sarkar bat ki pajba nong song snong ba kajing tre shitom pat kajing long ubriu ba shampang Reverend JJM Nichols Roy ulo architect yangi kirit paj iki tribal bat ulawan ra ya ka 6 schedule banyada khnang ba nginya long kumne kumbalong manta binya shongsuk dagalenti ka bangin don bor ban pej banyada ya ka buram bat ya ka jaka ka puta khando ka siap bat kumta terter idei tang mai maroi bolong ulun member hapo ka constituent assembly to kopor I represent ka Assam North Eastern region bat lala ban yakun ban penun urlong ya kane ka 6 schedule balabon ki bapersya labun ki balawat ikta kilat banum penur ailat ban penulong rei kadi kajing start kajongi bat kajing kurku namanta kajongi ki pajba kari khasi te kadi halor kane kajing senang kajonga bang ko ban persngo ba teng teng mangi ka sarkar bat kumju ban ai khubor sakinong song snong bangi klet no ya kajing trish tom kajongki bat ka jingya lam nanti kajongki habangi yang metasni hang neru kade halor kajing wanra ban pensandur ban ngin chongsuk chongsan da kabadon ya kataka mo ka power ka bangin safeguard ya ladi baleng asrang men persco da kata bari ting ting ngau ngipi sai sisin awareness ting ting ni klet no takadaw ngasnang dai tai benta teka semua ban ai kublei bat ngara ya kane ka motion halor ka 15 finance bari kane kadi ka 15 finance kadai halor ka scheme bat pilai hakipor ki balalek bat ladu kapor bangila sajid khamtam yangi ki MDC lapo ka urban area ngila shem ka jinge habang ila yakun ila yakhi ban persgo thu saka sarkar jongka jella ba ngi khem yeng ban persya ka sarkar ringi shuong wadnum kene ya ka constitutional right jongi ka dis council te kajing kren berkajing yalam nanti kane kabenta pilai ngila sedang ladu ka dorbar ka basdang ka bangi de hakane katom ka bamenta ngan ko ban persko sakayeng ba dalu benai basan ngala de tho city ngan sedang de ka ba perkemau ka yeng ba how much per bangila long ka session ngila persko badai nga kumunong mikmat jong ka urban area hatu ko por nga syem ba
kat kum ke record bangadan bahau artrik Februari arpor posau ke meeting bala chair do DCA minister hatu kopor kabaladon lang yaki MDC yaki CM jong ka urban area urban affair department ka committee kala simrai bakin form ya ka coordination committee hatu kopor bat kane kalaya chakmat bat kadai lingba kane ka meeting ka basa sedang banmi kane ka kundrum kendram badai kadai ka jing pediang hatu kopor badai ka isi ka barem lese yo ngabaklar unrei kila pediang badai wala kitip bakane ka skim kawan lingba ka panchayati raj te kendalawan kata ka skim kalaya nanti te ho nomor arpu sautrik arajar arpu sau carbon affair department kala pha city chakadris council khamtam yo MDC barem jo ka konsulsi ka jongi ban ay kita ki mo ki proposal namenta kata ka live holak tingka ka balamang namenta ka urban area ka ba dei ka 15 laban mo prem constituency ka ktaru kumju ikiwe ki dorbar ki constituency ki bahab apo ka sor te arpo trik January arpo san ka KHDC kala submit kala forward specifically yakane ka scheme khat sautli ka badai live holak tingka hapo ka 15 laban mo prem constituency kala ayat kumta te how much arpo san habangila sajit hakane ke yang dorbar la kaliang KMDC jong babun ki constituency ngiliyo banyu kecet biang ne te ka sngo ke ba phla bat ngala sngo wet bangayo I yakina ka city ka ba ngalayo ban priang lagi officer bat ngalaya chikmat banyak keren haka yang dorbar bat ngala persak tinge ba dalairu num pediang yakane ka scheme badai kamdei ka number of scheme ne the amount of money baka scheme kadai ka constitutional right ka jongi ngidei ban kemau ka scheme kamlong halor jong ka council kadai ka halor du kadai bangin yada ya kane ka 6 schedule lingba ka bor ka bala penkop lingba ki paiba ki bala jit yangi tengah lari se kata ka objection but how much arpo ngala intervene hapo house but how ume arpo san ngalayo pade ya ka jingtip ba ka KHDC ka executive committee batmai kala penlong ya kane ka civil works department of KHDC ka jingyalang ka bayadei batka graham swaraj portal bat badairu yaki MDC under urban constituency te kane ka proceeding bang nakalayo ban puli ka kata yang abri hangne ngai iba what ka executive committee ka batmai kala tho changi bad ka proceeding kala tho sai ba ngin aino itaki scheme ne lesingin aino itaki jingtho bangin penpoino sa ka municipal hangtaru kala fil biang saisien kalong ege ka basokta yang haru katata ngamban se ngatho show DCA minister atau kapor bangalali kendu I markhamat bangala pensutu e kajing e kadai ka digital portal haba pila sutu digital portal ngatrai ngamdon kam ban pen clarify kata bari ngila yaskap bangila yo sekolah bun sen ya kata kapang habang ngalayo ban perskap ya I kadon kalat pada mangayo kendu pada chief minister hapo kaying dorbar haying hapo ying CM hamaukar habang kadon kawai ka program te verbally ngasukran ya I ban ngaong ba sir kane ka jing e kalong kumtamta kumbangala pensu yosgo I yapi kajuba kalong ba we have to wait for the 125th amendment the amendment of the 6th schedule kakta yang saisien ngamban si ngapen kre ya ka city but ngai kuble bau chief minister ulah ai nga kata ka appointment bat ngalali kendu I hakaying sa ka jongi bat ngalapan snow I ba kane ka issue kanumla ban up ya kata ka 125th amendment kane ka issue kanumla ban up ya ka 6th schedule amendment badai kane kadai ka jingyaj limti ka jongi kum ki MDC bat ka jingdon kam jong ki paiba kanlong ke ka ba ban ong ban up ya kata ka amendment hatu ko por liyo ban discuss kumba san minute ula juba ba un sapan kre bad un sakren chaka ministry ba un ai appointment yang ki MDC bangilik pen snow halor ka jing ka bangi syam ngasko dap ka chikemen hatu ko por bang ong kan bah bang ngi yo hi ya kalat bangini kendu ka ministry khnang bangin yo ban perskap ya ka jing ka jongi bere hangne ngim trikam ka ward commissioner ni trikam ki dorbar snang kadai kawai ka awareness ka ba kipai ba kidi ban sutu ba lado khat khandai span rupu pram judan ward commissioner election show hangne bari hangne ngi function do udor basnang
takadaw la wanra no do CEO jong ka municipal. Tadi halor kata ngamban si ngalayo man ya keren i berngala kemen ban ngong ba sian le si unsa jubab. Habang apet kumta kamdan kata ka jing jubab ndrei ngalayo man how August arpu nyotrik August arpu pesan ka Shillong Municipal Board kala float man da katendar hapo ka department ka jongki. Andala float ya katendar nga kemau how arpu kendai trik August mar-mar ngalayo kendu ye CM badan buram ibarim iba semborlang bat mairu ila semkya ya kane bat mar-mar next day ila yo banto syaka municipal ban sange no ya kane ka tendering process. Shushu sitrik sitrik September kadi ka isi kala tho syaka municipal. Shushu pade haulai trik September pesan ka SMB ke reply. To KCDC refusing to comply with the directive. The reply argued that the work were sanctioned and stopping them would affect utilization certificate and release of further funds. Ngako aban pensaya kata bari DCM minister ngalong at kopor mangido no na ka scheme lilay nrengi haban pensaya ban penbet ya kane digital portal kanang ba ka 16 finance kanumuan ra ya kane ka jo ka jinge kadi kata ka jing persno ko jonga ndre wala kata ngala tharai kadun ka lack of communication kila float ya ka tender bat kila jubab ya ka committee da ka baong bet nginum sange haro kata ba kimbo buram chu hato bipiang bangin long no hapo ka jing pe jong CEO jong municipal hato ki paiba ki budget yang ikin priang bangin dan hapo ka jing pe jong kata ka third party agency ka ban implement ni kini scheme beri ki paiba kila jet yang i bangin chakri yaki bangin yang ban yada ka hok ka jongki daga jing sko bakya ngala tho pade sashi sien pade ngan wan sakane ka benta dal adap ka SMB reply how conduct direct September arapor posan ka assembly short duration discussion ngasko manai kublei ye MLA lapo nong krem ba arden Miller ba soimaj ba ilara ya kane ka short duration ba kila ya discuss halor kane bat kalong ke ka basosi ba ka jubab kalong ba DCM minister uang ba ada pentip syaka council ada pentip syaki urban MDC hendrai kini ki MDC kidan ki officer kidan hangne ngimdan na kawai ru estimation lapo ka sarkar mangin yo badang ba kalaya ling bajungi ka bypass wala kataru kadang not pan percaya po kayeng darbar bakal ala ben ya penbet lang batngi kakan ya je ling bajungi ka bypass ka ya kalale ka man lajong bar kilayai be ya kane ka scheme syakmat susu kane ka duration short duration kalalong sisa ka bakta ado kata tan rei ngala persang bangan keren hangneng tun ring aong nganum keren so halor kane handrei ngan rabe ya kane ka mat hane ka dorbar bat kane ka di ka motion ka bangawan ra mentas ni kane kadai ka root problem kadai ka technical error bari ka digital portal kam pediang kum ka konstitusi ka jonga ka hab hapo ka ward 21 22 23 24 25 temon gi impa kum ka village te ka 15 finance kadai bet tang ka rural handai ka basosi menong ba mensho pare da ka dang mon kata ka jingyai nanti ka lo urlong mensho ngi juyo ya te scheme da ka kerteng 50 excluded area don bangi ada special plan assistant susu mende bangala pensai ba ndaman kata local direct government directory daka don artri ki code kala ulong daka sarkar ka kala ban ai ka taka code bat ka scheme kala la ban urlong ban pentre bela ka discount sel handai ka menum le kalong keke daka jing sokhya ba ka jing sko si bakila klat bakane ka yang dorba ka de ban yada ki jai benri ko jongi bahato ki kimdei ra ki bala de ka jai benri kimdei ki bala yang hakane ka kardan ka bakidan mentalang ne kinum puram lang ya kay ka ba ka council ka don kam kay ka mga kuaban persko ka ka kili bani yang ile bari gidi magi ka benar hak pan pa ya ka ka siap ya ka riti ka store bar ya ka khai pateng susu kan suyu tu ya pi sumbut soknor badon buram ngalabur benlet sakut ngalayo ban kendo pada ki member jong ka urban MDC jong ka urban area bat kumjuru ya IM jong ka iba poel ban ngalayo ban perskowi ngalaong iki ba move sakut handai ka kamurlong kumta ngaskodap da kajingkya ngako apat ban persko shopi bere kani halor kane bang askoba kamni te ka isu tong jong asi simet kani ka isu jong ka council kani ka constitutional right to ka council
Tadi halor kane banga sungo pang mensem baga sungo kia banga ong nganum kerencu onrei ngan ra no kani kamat apo kaing derbar kenang ba lingba kane kaying kabakentang kajungi kan lek ke kubur syaka sarkar bari ki authority ki beri ban skap ya kane kenang ba kaying kan sai ka skim ru ladap ban pelaj ka tendar ru ladap yaj ki skim ru ladap thap ki kontraktor mentas tang bakin yo work order te chwa mangan penkot ngakwa ban pensai hau khat kendai spa nyu pusan ki non tribal ki layak kun ba kinum shem ya catering license lapo ka council ndrei kinyai lingba ka municipal ndrei hatu ko por komendran silai layak kun bat ka kod ka ai clear bordek ka municipal ka riben petang ya ka health and sanitation umbakan bisar ya ka jing penyai lenti jongka sencar kadar hatu ko por ngesko bandap dak jikmen bat kayat bet kayat renti hau khat khandai spa khandai punyo sakawai ka kunhun pade ka khot ya ka non tribal youth union kala persab yang ka council berkali ka sen ka meningkong baka council kayo kejat dapo Supreme Court of India berka verdict haka sen ka meningkong i kalong very clear municipal is to only look after a health and sanitation and they can make rules only based on health and sanitation not anything else. Hendrai hak jinguan juga ni ka urbanization, laka municipal kha ka muda la muda urban ka fun ka banwan kala ada ekstrim yiklet dak ban ya dapat ya ka jai benri ula jong. Kani kata ka ni sokhya ka jonga bang onga dak long ngan kerpat dret ya ka sti committee. Let chakut peni ka hok la jong beri marsan let chakut fast hearing inga sutho ba kane kan stand rate but ka sarkar kan umla ban ya chkhmat ya kane ka scheme ka balai chkhmat ngaong sai sen chobangan syong kamdei bagi ko scheme kamdei ka number jungki scheme kadai ka hak ka jongi ka constitutional right ka jongi tang dikine kentien ngakermen bangin ye trailang ba ngakermen ka executive committee kan chimkhia halor kane bad da kala le marmar bakan ne chakut bari wat kiloyar ba ka discuss kil ong be kalan urlong be kum bakala long hanyo pusan kum bakala long ho kandai kan urlong mentaru kalong sisya ka motion ka badon kam hado kata-kata ya ka bangin yo banya kren banya tai hapo kani ka yeng hoy labun sien kalawan ha gadur jongki jingkeli dan rei ka diga sien ka baningkong bangin yo banya tai kum ka motion nakaliang ka jonga ka ka ba ngaru nga sokyalang kum balapan pau da umaba ja ka motion bahakanu ke rukom bakini ki area ki bengiong ki schedule area ki baham apo uput usam jong ka khasil autonomous state council ya kabakini ki nongsong snong ki dorbar snong ki baham apo uni uput ki asim mentaru banjit yangi kungki MDC. Kaba uwi pa uwi nong song ha kani ka schedule area uyo ya ka benta bani sim benta ha ka election MDC. Hoy isu thu pat bana kaliang ka jos sarkar ka don ka classification. Ya kita ki urban area ya ki semi urban but ki rural areas. Henry kamat kabang yakren menta ka kenti kalong ba habang iong schedule area kamut kadiban sya la kalong urban ne semi urban ne kalong rural kadiban sa ba schedule area but aga jing pentri kam ya gani ka 15 finance commission ru ngasngo but aga bay dei khamtam but kata ka jing pentri kam thamai kumbala pansai na em jong ka development ka igram portal nasno bakini kisnong ibahap hapo ka schedule area kini bandrung hapo ka portal lasutu baka jinge kami bakini kisnong kibala ong baka hapo arban kimla ban upload hakani ka igram lani hakani ka portal teka jing kami hangta tinrei nakaliang ka sarkar pat kampat day ban sim ya kata ka step
Kampat day ban shim kata step klemda pen betchwai ka. Namar kajing khot tender nakaliang jong ka municipal. Ya gitu ki scheme kiba ki MDC jong gitu ki area ki hab apo urban area. Kila aya ka proposal ka jong ki bat kajing khot tender ka jong ka municipal kalong kumbakri no ya ka board ka council. Lakni no ya kabuat. Kadai kajing sisa kaba u member jang kani motion un penpau ya kajing saw kajing u. Namar balai ba kumno un ong yala dia badai u MDC. Haba ya ki scheme ki jong i nhap ban lek wat ampok municipal. Nhap li kendu yo engineer jong ka municipal. Haba kajing trikam kajing i ya ki scheme barok ki bahap apo ki constituency ki jong i kajing trikam galong bat ke engineering wing ka baha ko council. Tengah so bagani ke galong serius. Bat ngada tentu ya ka isi bangin ya sim khialang. Nah kalian ke jongaru ka kloy ka ban ai kajing trilang. Namar bakani ka kta. Kala kta sibun namar omdei tang ki konsensi ki badan hasor. Ki bamat ya kajing Henry wat kum kanong po konsumsi mo kidon gisnong ke bakhimla ban yo ski lani kum hanong stoin lani kum hagiwi ki jaka ki badon ni kita ki urban area te kani kan saktalut te hakaddu kandon ka confusion lani kadon kajing R13 jo ki pai ba lang idang hap apo ke district council ne ngim hap su maka bama ka di kata la syai kum balak pen kan mau do mobile jo kani motion haga bakumno baki wepat ki jat bandriu ki khun na kapor ban light na kata ka jeli jong ka schedule area lani ban light na kita ki an ki bangi ke district council ngidan tengah soba kani ka banta kalong ka ega ba long serious haka ba nakaliang ka jongi ru ngidon ka jing sokhya ngida kan turu yang isi ban simkhyai kani par kumloong moba ka de ka jing sya baka scheme kamdon jimut ladang iladu no ya kata ka hok long try ke jongi menta insulong MDC tangkanam ya kala inkra lani ya ka laban lada ya kiskim baro an pentrikam napok municipal baka we ke jingtu ke jonga kalong ba kumbala yo so mentan lapan sngau da huba baka municipal kala khot tender ya kini kikam ka ba kala khot tender ngasngau ba sasisen so ban ai burom yo CM bala Song Thai iba syam ibala tho sa municipal re nakaliang ka municipal kam simpedang dengan soba sasisen nakaliang ka isi ba pide ban tho mdei tang sa municipal what show minister jo ka DCA dan yung minister jong ka urban area badai ban persange swai ka nikam ya kani ka jingkhot tandar ya kini ki kam ki bahap hapo ki konsensi jungi ki MDC ki badai ki urban area lem kum tangin du no ya taka hok long try ke jungi kini ki MDC ki jungi ki badan menta ki long confuse syano le sila sai da poi ka scheme jong ka 15 finance ki numya yo bentalang ta mo kat bu jing ki dina taka daw masokya ya kini ka beta bang ada kerpat ya ka isi bang ini syem kyalang bang alabu eta kentien gini syem kyalang tengah EFP ka galanti ka bang syem nakaliang ka isi kenang ba kani ka kam kanlong kabayat ya nanti ya ka trekam ya ki scheme ki balawan da ka 15 finance commission ai ki jaka ki bahapsar le kernan kong he aka jilang ka balakhat da ka sokar jela kata ka artarik u brai rempang kasnam arjar arsau aku ka jing penya jong u deputy chief minister bari pe ya ka district council affairs akan ka jilang la thao ya ka coordination committee ka ba secretary jong ka DCA long chairman nangta ha ka committee le rai ru baki MDC ki baha baki jakasor kin submit ane kin ai ki proposal ki jong ki syaka urban affairs department nangta ka fratrik ubnai basan araja arhusau lamba ka dingbut dien ya ketika jalan ke belakang house dem ajar arhusau kata ka artarik unang ajar arhusau ka urban affairs kalakhat ya ka jelang jong
ki Autonomous District Council banyak keren ya ki jidon kam haka de bat kini ki plan ki project ki balong kat kum ki kendon dan ki rule jong ka Urban Affairs Department nanta haka jiko poru akan dikajang ki labatha abaki MDC ki bahaba ki jakasar ken submit dan lekin ay ki proposal ki jongi ka Urban Affairs Department tang hadin baklayo ia ki jing batai ke basai nakaliang jong ka Urban Affairs Department Shushu akan dika jelang nakaliang jong ki MC ke bidang jakasar ken ay ki proposal ki jongki habal apply ia kapisa syaki rural local bodies RLB lemba juga ni ka jelang balang haga kata berapa san aja pusau ke jingmi nak ni ka jelang kalau komni ba ka MDC jong ka jaw konstitusi lo submit ya ka proposal ka basan holak tengka makhar pentorum kra konstitusi lo submit ya ka proposal ka balai holak tengka laban mau perang konstitusi lai polak tengka lain kra malki konstitusi lai polak tengka hadin bala approve dau siam makati kepor ya ke bala paru cakap Urban Affairs Department nanta ka arhu tarik umana rasan araja arhusan nakaliang deputy chief minister in charge of the district council affairs ulah khat biang ya ka jelang jong barok lai teli ki Autonomous District Council banyak keren biang ya kan ka ju kamat Hakani ka jingelang nakaling ka council ke jongi lay mangau iam development ale iam de finance sangkat ru bagi katukan ngot ki MDC na ki jakasar hadin ba nakaling jong minister juga DCE walaupun pau banyak ki skim ki bahab ki council ki jakasar on petrikam laka municipal board nakaling jongi napo ka council ke jongi bakum juru ki bana Gent Hills bakum juru napo Gar Hills ngira pun pau ke persya manginap tere menapatkan kami di skim lemba jangka municipal department kamtam pencukot dekat tanda bangila angru balada kalenti kam syak dekat pencikam dekat municipal dai banlong banyak konsul nanti banyak pentip nanti halo kecing ai jemput jongki local MDC ki bahab hagi jakasot bangila angru ba amdai ban khot dekat tanda lada di ban ai di skim dai banyak lemba jongki darbar snong kita bersama kita bahas bagi jakasar lengkap kajian terhilang bagi MDC jengi kita jakasar. Tendai ke pengalaman paumennya haka kenta jikeli haka asmi otorik pada pra ajar san nangira CUE ya ka tanda ka bala float nak kalian juga Shillong Municipal Board ban khat tanda nak tak kajing pendekam ya ke skim. Bad kemalapan pauru nak kalian jengi ka por belong siam iba sebulan renjak nila tho man persyak Madawaru badi pensengit no ya ke dikaji khot ya ke dikatanda ni nak kalian jong ka municipal kala jubak kumtu bang mene ba kam simatre ban pensengit la ka ba dau ba kala ban peslam ya ka jing petrikam ya ke ni skim nak kalian jong ni ngatai barok ki khot malapun pau da umu ba jong ke dikamosan ni pan pau ka jing sokhia ya ke ni ba kumno ya ke dikas skim ka balamang sebab ka council ke jong on petrikam da ka municipal Nata syuru kembalaang dari batu tos kan kalaban ketaru wadi kui dia kisnong ki bahab ki jakasar mo kita tahun komiti hang ni ru kadon ka jengbam syai kadang jeng kelumar kidon ki kisnong ki bar mencua ki ingat akan tahun komiti ki bar ban dinotify ali ki bar penduk no ki tahun komiti hendai kidang don hadu mentapat ki kisnong ki bar hapsa akan tahun komiti dan takadau kini kisnong kila bandu ikiskim nyemtiap ya kening nak banyak simkhia lang bat naduk ka jelang jongi bat kunjur nyam simkhia kan dia bat kasokar jelau bat kunjuru oda do kasokar sokar dia nambah kini kisnong kibla ban kibla da brai ben ben show ke ton komiti kinom sa juga nom kumta kemukan bu kecing ya wat yang ngiru abang gi mencekam ya kan ikiskim dia habis bahkan di kementar lok tu gejing ai jumbut jong kini ki ngilam jungi para arngut Kedai yang iba nak kalian juga isi yang saya singkia ya kini ini ya kenduk biang bat ke sokar jela ban wengno ya di sokar dot kibadon bagi bapen keluar wat ini ke council neru apa dia bagi kami ini skim kibawan lembaga dekat 15 Finance Commission ngata juga jengmut ru nak kalian jok kini ki balawan ra ya kan ka motion bakum juru nak lang yung batitos ma sa sisi na bakadai bakani ka jebom ko ngo jong ka Shillong Municipal Board pasangit ini dekat tanda to biang sa menteri jong ka DCA bakum juru
Syau Menteri Jangka Urban Affairs. Haka proceeding ke bangia kedua haka tu ka arpotek berewasan ajar absan ke balang pining persyak yang kata kajeng ongga sokai ban pentrikam nang bakal municipal ban tenda. Haka proceeding long ni the Urban Affairs and Finance Department shall examine the operational guidelines of ULB so as to facilitate implementation of the scheme by the Darbashno. Kumno pat kalau don hakane proceeding nak kaliang jong ka sarkar katran Urban Affairs kara khat ia ka dikatan da ngidon ka kraun ka babian bangila persat to kopor mangangej ba lembaga ka jetelang mo amdi nak tan kaliang jongi kaliang sensar ni khat du ka jing telang juki bang persat kamtam nak kilang juki MDC ke badan nak jakasar banginya move biang ikani ka kam sya ka sarkar sarkar jala ka jongi. Haka bade berkata ka jing ong pen sangye iki skim ngem tre skim yang gidu nak hok te ka chong mo le siki MDC jakasar par kia ko askim ki MDC nak kan yo ngim yo te lawan kalong tingin dia keren bae kata banginya chong ya ki ngile kan du sya bang ibariki baki MDC jakasar ni dia persang bani ya bani wa ta kalanti kumno nang ya le ching bisa te ki arngot na kini ki MDC sor jingi ki te ki maksai ai mo kong de ti ba densel kita pergi bagi guidelines kita dah nak kena 50 convention kong ni nak besengnya sah yang nomlong punya dak kerki ting kalau nanti kita sekarang play mengingat syong yang ni kene langi lan mengin lek ban bu fini ka kam sa kai bisa ba kunju ngangangai bakal ti ban kong kalau kita mengin thok yang sa soga sa sis mo ngan thok ban ngilak ban lek udah ka delegation na baru ar ki aliang mamla ke cigi banyak keren i kena ka jing ke bangi kedua ke dei ba ke jing mereka ni skim ki jakasar ke jogi ngashkwa ruban ban biang seisit ka shonga ka executive committee ban shimi karai wakin ni am shakut handai karanti gadon bat kalong ka baskem handai nga karpat dalong ni hap shim kya bari ka kat kamba jingong jingi alo ru menne players no ka 15 finance kala kut ni hap perkhat ya ka 16 finance ka ban sedang how much te let's see yo shale biang kumne ba ong biang seisien da dam ice cream ka biang tang ba mri ban kini ka hok tidak bismo kwa ai ka skim ru ai da kelenti ka babet om ban pen kelan bet kat akadon ka bentar tinga kerpat ba ngidon kam bangin ya mirjumut lang tengah long bokloi ban ya trelang bathi ban ya ajing mut lang ko bai eluru la pdiang ya kata kenang ba ngin yo ban penbet ya kana ka kunram te seisin kublai shibun ya ka executive committee kamtami ba powel ba di EM te nga kermen ba ngin ya shimkhya lang bat ngin yo ban budin yakini ki jinge ka ba don kamtam dangimla asu ban ya keren ya kane ka bala flut tendar kamlele hindre ngin ya pen scam ban keren ka sarkar bagi ka 16 finance kamle man kata bari ting da shu ong no lama ya ka MLA scheme run flut na tendar ke ka banja ka la kiwen da yang ipat biang baik lebe ka buman kalau kumta ken bolang ya la dia ka juti ka jongiru kamdi ban syukran mo ya kata ka lenti ne le se ka jingyat lenti ka da bamburom yangi burom lang ngirungin burom markeliang nye syong nye kren ya ka jingye jirut jerwat ngiwan hang ne ngi syajir lu ban le ya kata tengah kermen da ka deka mo jingya tai ka jongi kan long ke jing mentoi pat ya bobun kublai shibun sembuh syukron ya baru ke jing ajing bot jongki mamba beram ngala do down di pan nyasa siap menginya khadu ya ka jing telang ke jongki Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya